İşveri inşallah Allah'la Resul'a sahabiyetun edekan sa sahabiyet Sunesra Ramlat bintu Abi Sufyan vukuy Abu Sufyan arursi Ramlatla khabar bu chehra sarira ahal jagay ahal dawla ki ikhuna khunul adam revkar sare sunala jaga deshni ikhla dawla nevkar sunala dudeshla vek desh sunala dudesh makkala vukrede kan savekle oisay hayra ahal sa'da revkar sunala dudeshla vek desh ikhini ikh umu habibati kek el ansok dahke diza khuvkar salik kemtsas sarik el raqot qote Sasabrevkar yara talak boşile sünede kan dekari kes Sasabrevkar süneça sehna Hristiyan rule sünela dini kera kes Muhammed nivkar Allah'la Resul sallallahu aleyhi ve sellem sünela çarhide kan hes süne şerirakni talabiru sabivkar Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem İlk zamana Ummu Habibat Sunala hölreki videshni arts hertsu videsh aguvkar sunala rolreki videshni sunala nagveke deyipte kulokme khuradarile yakhunul adam istedivkar A'udhu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Elhamdülillah Allah dezavaqav Allah Ta'ala ne ima İslam'la nimet kile nuşadur kadari bil hayra Allah dezavaqav Allah Ta'ala ne nuşa Habib Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ikhes ummetle daril nuşadur kadari bil hayra Allah dezavaqav Allah Ta'ala ne iş durqay vaktide kadiknila dehevel nuşala cemaati çadarakaz akre gibil Allah'la Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabiburile ve yamarilana cemaati çadari deheve çevelere ukar say munafiqla alamatun ekan yirtsibi adam sayukar munafiq eke ve la ahal dekte deheve sarukar kadiknilara akvalara ihtimar kaçila darakilana akvalar darakaz Allah nuşal tevfik varam Allah zahira dezavaqav Allah Ta'ala ne işhunte durqate odum tala haqada nuşa ayduk aqaz işhunte halqa vede nuşa ukedir qoy işveri inşallah Allah'la Resul'a sahabiyetun edekan sa sahabiyet Sunesra Ramlat bintu Abi Sufyan vukuy Abu Sufyan arursi Ramlatla khabar bu chehra İh Ramlat tukar Abu Sufyan arursi Allah'la Resul ke sallallahu aleyhi ve sellem idvak deş qardi kes yetsuna havra dusadi akobilde ukar sarira ahal jagay ahal dawla ki ikhuna khunul adam revkar sare sunala jaga deshni ikhla dawla nevkar sunala dudeshla vek desh sunala dudesh makkala vukrede kan savekle oisay hayra ahal sa'da revkar sunala dudeshla vek desh İh Abu Sufyan ubkar Abu Sufyan ibn Harb sunes hamir kula Qurayşize sunala ahlula dehna sunekele hequte adum tezekan saara adam suneke karşı dura her khar ile sunala pikrike karşı adam dura her khar ile ih ahal say kayzulere kareh sen konay say Makkala bukreze kan ubil ihtahalike halk suneke hacet bir koy suneze hacet akhaqe sunet şu ketsuruy ikhuna vek hele say ikhuna hammiki çalub karsay وأما كسنة رورسي خراملت نوكار سنسرا أم حبيبت لنش إلى وبيخبيل إخني سنة بكري لك قارشي دشتري بكار سيس سنة الله نكرا سنة دودش الله نكرا سري كافرولا الله رسول ألكان سري راتريخني بهندان الله رسول صلى الله عليه وسلم سننرا سنة أمر سر عبيد الله ابن جحشني الله تصور إلى الله كي إيمان أروح بكار شني الله تصور إلى الله كي شريك وسهود سبكار اختهلك محمد ابن عبد الله الله لا حقل مريل إدوق سي رسالتك وكبل إدوق سي لز شني مردش تريب كار اختني إخ زمان أبو سفيان سنني
hanki bari ukar ihtahalike khulal kharj bari ukar sunalar orsira ihtahalike guyevra sunala dinike sunala duduşmala dinike charvarile lebkisra ihtiyle wa amma kes sune say ihsekal varile digale hulhaygi ukar sunala muradike wa hay ukar ihlar orsila urkila atunil iman ukar sabi ihsada ahal maqaqul dushile ukar khine hiç suneni sagonte makrudarile sagona jurala tsaqe kevle Allah ve kalekanda hiç ahtiş agale charul qib ukar say ihsamana Abu Sufyan ahal gaygini itse ukar hana Qurayshla bekle bu teke segonte dahi kevle dahke ilzuira nu ile suay sunalar orsi chajares hevni bahandan sunalar orsi chajarni de kan say aciz ikni bahandan ih say ahal gaygini itse ukar Abu Sufyan İlk zamana Qurayshni Abu Sufyan ilk sunalar orsi ke sunala goyavi ke himidoqa ilk yaqul vargi bhala iştinra moment ot sile ihtike gujvres ve berki kor sabira ilk hatta ihtini gujvari kor ihtike ços makkalize yaşadı bes emru derkes akre hevak eslana iqtsadara ahal çöke zulmur tirule gujviri kor ihtike ilk zamana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Busurman tes hicra barakes ihtiyar gile Habaşatun eço Etiyopya ile Etiyopya ze ihtiyar gibi hele iha artezekan sa estevukar Ramlat bintu Abi Sufyan da ihlar ursi riştal ursi Habibatra sunala amarsar Ubeydullah ibn Cahşin ihtit sa este iha hicra barla erbeğin tezekan mubravukar Çula din ve takasvandan ihtahalike Çu sabi iha ihtilaf paça Nacaşi çu iha ehlab dile erbeğe çula iman ve takasvandan iha hicra barla duravakun tezekan mubukaraktayım İhtiyaq hicra barla iha Etiyopya'da erbeğe iha erikimu bihele Abu Sufyan nira suneçat sehna Qurayshla bekle bubte müşrikuneni çuni hanki vari bukar ihti busurmante çarbar ile çuçu gaga khasvandan ihtize Habaşatun eço aybule rahatlat em heber ga khasvandan ihtize ihti çarval kavuk khasvandan hanki vari bukar çuni İlk zamana iştini ihtilaf paça Nacaşi ço adum tebar khayukar Huşani hani nuşab ahte heço vakib tebiha ihtahalike hala idvag Huşala idvag sar dokut İsa idvagi ke ihla neşi ke ihunte vayte ayduru sar ihtini ihunte adum sevirte huşan ihti çarval nuşabi khayel iha adum tvar khayukar khine Qurayshla bekle bubteni İlk zamana Nacaşi yuni halak hevak ile vahlevet hevet ile ahti ihti talabar ile hicra ile suneço ehlab dile vakibte adum te sunala şahur teze ihtize kovuk ile kharvayib kar huşala dinle hakikat dize vurayib kar ihtahalike Huşa İsa ibn Meryem'la hakikaten seduk ulrayib kar ihla neşla hakikaten huşa seduk ulrayib kar ihtahalike Allah ne huşala idvagla urikilike khurabari bil Kur'an nam velçeyib kar ihtize İlk zamana İslam'la hakikatra ihtahalike İsa idvagla hakikaten takipte ayet mera Kur'an ayet mera sunede delça sunede da akib hele ilk zamana Nacaşi yukarih Etiyopyalı paça say İsa yukar ihtada ahal İsa yukar sunala mutsur şinka veslan İsa yukar suneni İbrahim yukar ihtize suneçu aktibi khayl vakib teze ihtike khurabu bil İhtila idvag Muhammedi ke khurabu bil ayet mereyib kar ihtahalike İsa idvag vakibite ayet mereyib kar san nur sat arqazakan dura durkhot sakal sarib kar ihtileri sat arqazakan dura durkhoy nur sabib kar İxini sunenira iman arvaq ile Allah'la Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah tsawar ile Allah'la Resulü suneni marvarib kar suneçu vakibte hicra var ile ihti helugasra ile tamizov kar Nacaşiyo İlk zamana Ummu Habibatni hamik varib kar sabi uje ihtizare hevet ile sabi paçaço erkinle rahat ve hele ihtit ab tevaru ve dikil hana şala tevaru ve dakib ganuşa kel hamik varib kar ihtahalike çuke zulmur tedirut varu de taktikile çuke izagne agale de taktir kute varu veler ganuşa lahana ile ihzam imana Ummu Habibatni hamik varib kar
Ve ama ke suneni volule ehinde ukar Allahu Teala'ni segonte qadurte sunes qadar daribte. Allah istige hob kar umma habibatla imtihan vares ikhes examen vares dige hob kar ilgona examen ukar rakhle sabi amar sule adumte aquze atwebte amar sule adumte ke dahkale kan ukar akh examen sabi vajarde hevestil ikhona examen sunes Allah Teala'ni dahkay ukar kheke ilgona khulal hal unsni dahkay ukar kheke Saduye Ummu Habibat sunala vurushi karihun hele sare hanti zerob hele ekhini mu'ere kevayb kar sunala amar sar Ubaydullah ibn Jahshin murkhil urkulize elayr kule say durayr kheslo kule talqun teni say zoz irule ikh kevayb kan İxunte tsabte talqun teni say ikha zoz irule ikhuna wayna hayze sunala amar sar kevayb kan Sari uruk regile urkruqa ikhanti zekan sari renç ovkar. Ve ama kes suneni sunela amar sayze yat sarayze ikhabar vur hevrib. İk suneni kevaybi mueri ukar dak khulal zamana hebik kile Allah ni sabi marvari ukar. Sunela amar sar ik Ubaydullah ibn Jahshin vusurman deşi zekan charuqa murtad ukar. İslami zekan say durayr khule Hristiyanin ukar ik. İh Hristiyanin ubil heviulera suneni Decla tukente abkhile Dejni ujule iqtsadara wayeti zovkar say Dejni ujule loq yalqes hevrule ikhuna haykiki ukar khadam İkhini ikh Ummu Habibatike el anzoq dahke diza khuvkar salikem tsas sarik el raqotqote Tsasabrevkar yara talaq voşile sunede kandekarikes Tsasabrevkar sunecha sehna Hristiyan rule sunela dinikerakes İxmela Ummu Habibatni sunala charxes haval vibar dikhi ukar haval vibar leje ukar khila charxes sasabre ukar sunala amar sais motera kile sunala amar sais job kile sare Hristiyanin resanire sunala amar sar durer khulan dini zekan Allah ni der saha khun se zekan ikhra ukar ish dunya likra ve lo bahil hal ukar akhirat zera sunes azab sabre ukar Ve amma ke Ummu Habibatni ikhsekal varnili keman ukar sunala charx mehla durega chal qar sukule di ligazekan dekar var samadil ukar amma ke ikhin ikhsekal vir hebiri ukar İxilak esi ona sabre ukar vibarizekan sunala dudeshla qoli makkalize çaju qarakni ikhuna say şirki ke daim ubil dudeshi chu suneni zulmurte Vusurma muvteke zulmurte tsaq dahka ile sabi dini zekan charva khaswantan hanki biroy ikhuna dudeshchu rakni sabre ukarsa sahabe se ona ikhla vibar sabre ukar sari ikha Ethiopia ganzali ke sayaqri kile sunes ahlu agale vatan agale ya kumekçi agale ikh kalni sabre ukar kha Suneni ukar ikh Ummu Habibatni Allah razı kesil Allah razı irkuy ona ikhuna huni keveki ukar sare ikh habashatune chu dekari kile sunes ahlu vatan agale ikh sayaqri ki ukar ikh sayaqri kile daqe kahelun ukar Ummu Habibat Allah Teala'ni suneke hamadesh hulvuk khurabari ukar sunala idda biki velik amar sayde kan sunala qole ikhuna khulal hulbuk dahke bizovkar sabare zuhala zamana sunala unzalike qotwa qevkar saadamni ikh unza abkhile unzala kelece ukar abrahat ile ikh najashiyula sari hadiruzuy khunul adam roy sare ikh rak ile kerey ukar sunechu Sunes salamra gile adavi çal dahci ile dahkeri zovkar sunede ihtiyarat alavar ukar dehnar erkhas horar ile İh zaman ikh dehnar erkhule İkhini ukar ikh rakibil khunul adamni nuşala paçani ukar najashiyuni rakhay bille ukar heke salamra var olsa ukar ikhini ikh ukra ukula say ukar Muhammed ni ukar Allah'la Resul sallallahu aleyhi ve sellem sunela çarxize kan hes sune şerirakni talabiru sabi ukar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem
Dichu ibkar ich Najashiyuni, Najashiyu saykoy. Allah Rasulun dichu khat varkhay sabibkar nune he wakil irure. Dila nikah tikhnilike, nuqawarnilike he wakil irure. Hani ich akbara ile he wakil irure ile Allah Rasul dizevku sayibkar. Hani raibkar halashiyle kan hetti guyona hani wakil vara ile ich qarbiru sabibkar. Ich zamana Habibat Sunala Hulrigi Deshni, Earth Hertsubil Desh Agukar Sunala. Suneni Tamadari Ukar, Allah ni Hulal Ahdeshi Kevle Suyun Chura de Ale. Hani Allah la Shide kan Hulal Ahdeshi Kevle Suyun Chura de Ale ile Ikheni Tamadari Ukar. Sunala Rolriki Videshni, Sunala Nagveke Divte, Kulokhme Huradar ile Ikhunul Adam istedi Ukar. Ikhtahalike عرب تلا عادات مدولان قاشمه که نقوه که دیروته سکول دروته رو کار چولا جگته اختحاله که اخت قاشمه دکنو خورا داریله سننی اخستدی بکار نقالت اولوک می خورا داریله اخستدی بکار سنه سکار ایخ حبیباتیس ایخ زمانه ایخ لحظاتیزه ایش دنیالا لیریل را مرهنه خازنورت داله کنده لیریل را ایخ خبر ورنی باندن سننی اختی لیریل را سلوگی بکار ایخ راکیبیل ابراهاتیس ایخنی ابراهیم کار حبیباتنی نوني بكار دلاشيزة كان نوني وكيل إيرول رايبكار خالد ابن سعيد ابن العاص إخ بيئلا ديكي كتسل رسا بكار نوني إخ وكيل إيرول رايبكار إخ زمانا نجاشي يوني سنلا كريباستو قالازة كان بيئلا جاقا يغناميلا وكباقل اختي أصحابته سبي بيئلا جاقاته قمرتك بيئلا جاقاته وروشمك إخ اكابي عقله الله رسول أصحابته كان بيئلا خلطه أنت إخا هجرة باريلا وكيبته أنت أصحابته كان وكباقله اختزال لوريوكار جعفر بن أبي طالب بن خالد بن سعيد بن العصر عبد الله بن حذافة السهميرة اخترا لبلا إخا اشتي وكبكي بكار تسارل ترى لبرا وكار إخ حبيبة الله الرسول صلى الله عليه وسلم شريع عرني لك حلبك الوكبته إخ زمان إختي وكبكي بهلا إخ نجاشي وغيقني بكار إخني إبراهيم بكار أحمد الله القدوس المؤمن العزيز الجبار يلغنا كباحل الله سنة حمد بيرو بكار وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نوني بقري ديش رديرو بكار نجاشي يوني الله تصيني لك اختهلك محمد را الله لا حقل رسول سي إخلا الله سيلي نوني بقري ديش ديرو بكار وأنه هو الذي بشر به عيسى بن مريم إخشت شوكي بالمحمد ريبكار نشز عيسى بن مريم ني بشر بري بالإدوك سيبكار أما بعد الله رسول نبكر صلى الله عليه وسلم ديزت الله بري بيبكر محمد ني ديزا إيش حبيبات سري شري كاروكني سنلا خنا إخ شري طلباري بيبكر ديزا أبو سفيان رورسي نوني إخ طلباري بسكا جوورا غيري بيبكر نوني بيبكر سنلا خنا محلا ما سيبكر أو درش مرحلة دينار ديرخول بيبكر خنه إخ الله رسول سنتي كبال بيكاقل إخ ديرخول بيبكر إخ زمانا إخ نجاشي يوني إخ خالد لهدي إخ دينار تيخي بيبكر إخ زمانا خالد أيضا نبكر خالد نبكر الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بدين الهدى والحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون أما بعد الله سبحانه وتعالى نبكر سنة نبكر نبكر حيني الله رسول إذا كنت الله باري بسكاي سني جواب لو غورا يبكر نوني يبكر إخ حبيبات شريرت نيلس وكيل أولى نوني إخ سكاي كبلة جواب جلا إخ شري لو غورا يبكر الله نيبكر الله رسول إخ قوم نيلك بركة ويخا يبكر نوني يبكر إخ حبيبات رفزرا ويترو يبكر إخونا الله ني إخونا أحتاج سني سبلك نيلك إخني إخاتان إخني جبيل مس أصله إخ دراء قنيبكار إختشوكان دراء بقصله أبيزو بهالشتي أصحابته إخ زمان النجاشي ينيبكار حشا الملك كديبكار فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يطعموا طعاما إذا بقولنا العادات سبيبكار سبي قابو بحلا شنيت صرالته أدم تواخنيبكار إخ عادات سمني حشا كديبكار إخ زمان
Najaşiyuni sabi kabi akile ve khabi halqa ikhatan sabi durav kunkar. İlk zamana Ummu Habibat ni vuru sabi dichumas kabo khebel rukarah ovdar dinar murhala kado khebela nuni abrahatis sunede suyun çuri bil khunul adam içu şut ali gram misqal murhala dar khayra ukar nuni ibra rukar nuni dilam aqla dula qalakan hedi çurake behele nuni het ikhti lugu tere nuni hana dar khiyor akhlakina ile ibra ukar suneni ilk zamana khulal zamana hevikile abrahat ni ahti çardar ile arz kado khilera ke ukar sare suneni İbrahim kare khize iştilerille hini gibte akhila hadi gibte kado khilera kele İbrahim kar nuşaze kar nuşala paçani qarvari kar nuşani hezekan hiç sekal asesni ihtihali ke khuneze suneni qarvari kar het jagadeşune atirte satsaret sekulte het kado khaqes qarvari kar argala bari ikhes ikhunte jagadeşune atir sekult kado khile vakib kar sabe İhtibaki hele abrahat nibkar Ummu Habibat ze dilayibkar heket sahajat lebibkar işini karbayibkar hela sahajat sabibkar İkhinibkar nuyibkar Allahi ke iman arwa khile Allah'la Resulü alakan rati khirayibkar dila salam turayibkar idva geze sallallahu aleyhi ve sellem suneze bahra ve haqqibkar nuni Allahi kere Allah'la Resulü kere iman arwakhni warrehini ikhsekal qumarti de ile makhwaribkar sari ikhatan hadurule Etiyopya dekan Allah'la Resulü khunulule Allah'la Resulü çu sari rakibkar Allah'la Resulü çal qarşiri kebele sallallahu aleyhi ve sellem suneni ikhakabi kibil khitbatla çula mahardiki bi tahala khabar vuribkar ihtihalike sunela abrahati suneni varibil abrahati çal kabi kibil khabar vuribkar suneke akhini salam vurnira vuribkar Allah'la Resulü sallallahu aleyhi ve sellem velikile Allah'la Resulü nibkar ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatuh Allah'la salamra Allah'la urketira Allah'la berekata suneke daqabibkar Allah ni İxunte odum teçat sehna nuşa halcede sehna daqa nuşani İxunte xabur tiqule İxunte xabur tedeka nuşani primer ayses ani bir kuysab dinlozve fikri doqale seona qiyindeşize karikiba Ummu Habibat seona Allah'ni halonsini suneke dahkaiba sunela ahlu vatan mas agale iqet sayagre kib sevandan Allahi kala iman vahandan Allahi kala iman nuni çare hebir İsrail'e iqtisada iqti qiyindeşuneke qabla وأما الله تعالى سهونا درجة راقبة لبل بسرمان تلا نشري بكرسره الله رسول خونده لب ساقي مؤمن تلا نشوه سبه إخونا درجة كواقب كار سبه تاريخ وران تنبوري له إخ أم حبيبة تكار Allah Resulullah suneni kebek ibkar iş dünyali kemne dünyali zelebi sekay kemanda İkhuna sab dinloz ve Allah ni her adamla halonsu isabe Allah ni halonsu hele sakamil sabır var ile Allah ke sabır var ale halonsu nilike Allah ke kayzale Allah ni yetla fikri al agar ikhunte daqal nimetun luga İkhvandan Allah ni nuşab qadar var ikhunte khabur ti aqule ikhunte alakan datti qale ikhti digi bi qale ikhtiçat sahna Allah ni qiyam al karan shadu sah Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.